Online Manipur YouTube channel swing bir pamayam pumnung po mukan antaram noksari han badem na maru iba pawam update hamjage Ministry of Home Affairs na lone ya develop sing lauthokra matung ya han balando PLA na Assam Rifles the bomb gi lang thak laga nong makeup sin duna ambush tawkre Ministry of Home Affairs na Thasi kita rak humtoi de Manipur de operate tawriba tongan balal huluk manga amasung makoi gi am wing sing yauna korkom amadi asukna sing ba UG organization gi apun balup sing gi sahi manga gi oina makata na lone ya de balup sing ni haina lauthokra matung ngasi numit mari ni chalak padal hulup sing asigi manung da am oiriba People's Liberation Army PLA gi lanmi sing na Assam Rifles the bomb gi lang thak paga loina nong makeup sin duna ambush tawrakre thawdok asing ase yukpung ni palam tarak pada Technopol district ki manung saliba saibolda leiba 20 AR gi C company gi personal sing bulletproof truck Casper da tongduna kiem asta gi Technopol tamna lakpa gi lambi da narum khulen amadi narum khunau ani gi marakta leiba lambi gi mafam amadi ambush tarakibani hairi PLA lan missing gi maikai degi AR sing na lakhiba lambi asida improvised explosive device sing hana plan tawduna thamlaga pokhai laba matung da nongmaina su amu kapsin kibani hairi landa asida AR gi maikai degi su handuna nakal ani gi marakta pung amarom hena kuthok nakim adum oina mak nakal ani makta sok apani yawbagi pau phangkide amarom da 20 AR na satharkiba lan aduda media channel khada su tawnori ba United Kuki Liberation Front UKLF na sathabo oigani haina pongdorak narakte haira duna wafam asi aranbu wafam ne amasung thodok aduga UKLF ka mari leinate haina kukilal hulup asigi Joint Secretary T James na khuriak bi duna thorok pasero namana pongdorakli panbay abadi MIS na Manipur gilal hulup kharbu unlawful organization sing ni haiduna sahi manga gi oina athingba thamlaktringai gi mamang haukiba July taruki numidang pung tarik minute kullom tarak pada su saibolda post leiba 20 AR gi kem asda lal hoba sing nongmai amadi bomb kap sin duna landa sin kiba gi thodok laikibani loina thodok asigi matang the Revolutionary People's Front RPF के असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिक स्टे बंकिम न थोर की बसेरन अमनंगा से उपुंग निपालम तारक पदा मोरे दगी किलोमीटर कुल मुक चलगा लैबा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट के नरुम अमसुंग साइबोल खुल अनि की मरकता PLA गी अखन नबकंगबु अमगा असम राइफल्स का खुद थोक नखरे हारे दुनो खुद थोक नबदु असम राइफल्स की मिय खरा सोखन की हाइने फोंगदोरकली सेरोल सिना मखाता ना हाइ PLA गी अखन नबा कंगबु सिना कंगलुप खुदिमक नुंसी चाना ना इंग सिकना खुंदामिनरम बाहुजिंग येक नबा इंडिया ना कंगलुप अमगा नुंसी ने दनबा यंगती ना नबसिलिबा थाउसिलगा नाग पक्ता बदगी खतना सैनबा थोक बदगी लांजेनरिबा मरम ओरगा खुंताक लानसीबगी मसक ओरबा मोरेदा चटपा यंगसिन खोंगसत अमगी लंबीदा असम राइफल्स की कंगबु अमा थेंगनबदगी खुथोक नखिबनी ngасidi मोरेदा इंडिया की लोइलम मरा चेसिन हन्नबा मतमगा सुनरबा टेक्नोलॉजी कया यावरबा की लोकेशन पॉइंट KLP सेमगतुना मोरे असि मयांग लानमिना पुंगोय कोइसिलबा योमदुना लैबा मफम अमा ओइरे मसिदा खुंदामिनरबि मियोय खरसिबु नुंसी चानाना लैमिना हनबगी मोहता अमदा तोंगसिनदुना नागपाक तानहनदुना hatna sunahli loilam lenga mara sesin hanbada kangluk masel yangthina hanba masi makoigi khulai amani hairi RPF amasung masi gilan mi sanglu PLA na iramdamda khundaminer besil inau singi marakta yekna na Indiana khaibung tana siliba thausil thorangbu mamu yeithok tuna kangluk khudimang nungsi chanana khunda hanna haibasi tawfadraba ithau dangni hairi अदुगो मथंगी अपडेट ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मखाता बवथो सेयुलनी के मनंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड पीद्रबदी आइखोइना लेंगाक सरगनी ITLF की वफम कंडेम तवी चपचाब लोगी थबक लौखटकनी मिनिस्टर बसंत कुमार आइखोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तालकलिबसे हजिक था तरु हेंजिलकलब फावद मणिपुरी लेंगा के मैकेदगी करिमता तौरक्त्रबनीना मखाताना सेयुल अनि की मनंग दसु थबक ओइना पांगथोरक्त्रबदी सेंटर लेंगाकना सखंगद्रबसु आइखो इसाबु लेंगाक चना थबक पाइखलगनी हाइन इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर फोरम ITLF की जनरल सेक्रेटरी मोन टोम्बिंग नंगारांग लाउथोखरे मागना मखाताना फोंगदोखिबदा सेल्फ गवर्नमेंट की थबक असि स्टेट अमदा नत्रगनी यूनियन टेरिटोरी अम ओइना पांगथोक्तुना कुकी जो ताबा एरिया सिंग द मथौ ताबा पूर्ण पांगथोक्लगनी हाइखिबनी पनबे आबादी ngarang Churachandpur की कोनपुई मॉल वाईफाई अमसुंग पियर्सन मुन पब्लिक ग्राउंड के हरखिबा यामलबा नुपी अंगांग यावनु मियाम की खोंगससंगना तुइबोंग द लैबा वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस तमना लागलगा मफम असिदा असो मिफम अम पांगथोखिबनी मिफम असिदा सरुक याखिबा तोंगान बो ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुसिंगबसिना Churachandpur की डिप्यूटी कमिश्नर की खुथांग द इंडिया लेंगाक न मखोइगी डिमांड सिंग तकसिलदुना मेमोरेंडम अमसु पिसन की खोंगसत असिदा सरुक याखिबसिंग न मणिपुर दा हजिक थोकलिबा थौदोकसिंग असिगी मतंग द स्टेट लेंगाक न सेलेक्टिव जस्टिस की थवंग सथरे हाइना सुमराल सिकी असिगुंबा थवंग असिन असुंबबु अरानबो ओहलनी हाइकिम मिफम असिना मरी लेना ITLF की मैकेदगी मखोइगी फुरुप की मियोइसिंगना तोंगान बतम थीरबा थवंग कुनिथुइ चथतुना मिहात मिपुन सथकी हाइना सु चार्ज तौ अदुगो मथंग अपडेट असना ITLF की वफम कंडेम तवी चपचाब लोगी थबुक लौखटकनी मिनिस्टर बसंत कुमार
ngarang ITLF ki General Secretary na phongdoki wafam asigi matang danga sinu mitang pung ni pan ga makai tarakpada Manipuri lenga ki mai kai Minister TS Basantu Kumar na pangthoki pawim pham da ITLF ki mai kai digi phongdor li wafam asi lo ne yaba na tran constitution ki chatna kanglun sing ne yaba wafam na tem wafam asina Manipur ki law and order ki phibam da ka UP ne bohon na rakoni haire duna ngasi pangthoki pa lengak pai riba legislature sing ki mifam na ITLF ki thawang asibu akan ba mong da kandem tawi haina pawmi sing da phongdoki loina na ITLF na phongdor li wafam sing asigi mayuk ta sabsaba logi oiba thabuk sing indigenous tribal leaders forum ITLF amasung wafam asi phongdok li forum asigi miyoi gi mathak ta laukhat lagani haina su phongdoki panbai abdi ngarang Churachandpur sat ki ba mass rally adu da miyoi lising kuntra rom na saruk yakhi haina panna riba aduga mathangi updates na Myanmar lanmin leibak asigi state ahum da lal huba sing akan ba attack mayuk na re sahi kaya gi mamang da Myanmar gi wail subli paire ki military junta na leibak asigi ethnic minorities sing amasung atopa insurgents sing gi mayuk na duna lakrab matung kumja 2021 da amu hana military ku tawdona wail thawda pum nong paisin ki bedagi anti military forcing amatu oina sungsin na kiba dagi leibak asigi lanmi da soba sing na ba ama oirekli film asigi matang da Myanmar lanmi gi wangang ngai jomin tun na phongdo ki beda leibak asigi awang nong pok thang ba saruk te leib San State nongpok lom te leiba kaya state amasung nongchup lom te leiba Rakhine State military junta gi mayuk ta lan hor ki balan mi kaya akan ba attack satharak le haiki maram asna hairibe state ahum sida leiramba Myanmar lan mi gi mufam sing hongdok pa haure amasung lal hoba sing na military post sing gi mathak ta drone season aduna bomb kaya tha tharak le haiki aduga mathangi updates na ekar nifu rom hen basing mai ja tharamba popi pambi sing ya that kre headquarter IGAR sauna ngasi thorok pa cherol amada ngarang Ukhrul district ki ekar nifu hena singmai da tharamba popi pambi sing Ukhrul district police forest department amsung atai security personnel singi joint operation amana yan thatuna manghan kre hairi operation asilengang sa thargiba war on drugs campaign ki manung chana sa thaki bani thasi ki amada district asigi phadang amsung champu khul gi marakta leibe ekar nifu hen basing mai da saruk ta popi pambi sing thare haibagi paw numit asida sa thakiba joint survey amana khanglak kibading ngarang combined security force na sangsin duna popi pambi sing asibu yan thatuna manghan kibani hairi thawdo asigi matang da chief minister na social media da phongtora ki wafam amada su popi pambi sing natana lausang amadi popi pambi thabada sin naramba potlam sing su mai thadok tuna manghan khre hairi aduga mathangi update asna Myanmar lanmi kunmapan Mizoram police ta surrender tawrakre numit kharni gi mamang dagi Myanmar lengak pai riba military junta gi mathak ta lan horiba tongan ba furup singi lal hulup singa Mizoram ngom khitain leiri mafam sing de Myanmar army gi marak ta akan ba khuthok na bagi thaudok sing de Myanmar lanmi sing Mizoram police ta surrender tawrakpa dagi Assam Rifles na helicopter na Myanmar ta na thilu bagi thaudok thokra matung asinung tin pung ani gi minute tram ngarom tarakpa su Myanmar gi lanmi kunmapan Mizoram gi Saikhum phai haina khangna ba mafam yawrakhiba ga loina Mizoram police ta surrender tawrakre pausne habling rang Mizoram ngam khoi 2 kilometer tarakhum doi rom lapna leibam tuibol area da CNDF ki lan missing ga Myanmar lanmi ga gi marak ta pung mari rom supna akan ba mong da khuthok na ki hairi thawdo adu da Myanmar lanmi ani sikhiba ga loina na CNDF ki mekai gi sumi om asoga pan yaw ki hairi nakalani nakan ba mong da khuthok ra matung da lal huluba siga Myanmar lanmi gi marak ta yana ba ma purak padi Myanmar gi lanmi sing adu surrender tawrakhibani makoi na Mizoram police ta makoi na pairakwa khusu kulai amasung bom singa kono na sangjarakibani surrender tawraklabal Myanmar gi lanmi sing adu Mizoram police na Bafai village council Bafai branch yang Mizo association ga loina na taram na okpa ga loina na makhata ba makoi gi damakta lokhna ba thabuk thorom sing gi damakta Assam Rifles ta kusin nakre hairi aduga mathangi updates na aroiba warning oina nongmai kapsin kibani KCP Kangleipa Communist Party KCP gi information and public relation department gi deputy secretary M Punsiba maitai na thoraki baseron amana thasi gi tarahum degi numdang nagampan soram lerekta leiba kongkham bungi thongal nongmai maru sing kapsilam ba adu mahakna Churachandpur phawrga Churachandpur best of kuki jo narko terror sing da sang naina yaml basenpham pidunu ko amala lalul nitik tawbada chenabidamta aroiba warning oina cha tharamba thawongni hairi